أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة و سلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن حتى رجا قیامت. گلی مسلمانا دوی صحبتا خدا امی بحثا باوریا بملائکتا بکن. خدا عز و جل د سورة نساء آیتا 136 وها گوتیا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. خدا عز و جل دوی آیتا کریمه دا جمرا وها گوتیا: یا ایها الذین آمنوا، گلی انسان گو باورمندن، گلی اهل ایمان، آمنوا بالله، باوریه بخدا بین، و رسوله، باوریه پیغمبر خدا بین، والکتاب الذي نزل على رسوله، او کتابا گو خدا نازل سر پیغمبر خو محمد مصطفى کریا باوریه پی بین، والکتاب الذي انزل من قبل، اوان کتاب گوبر قرآن جی خدا نازل کرنا باوری بوابین. ومن یکفر بالله، او کسی گو خدا انکار بکے، وملائکته، ملائکتا انکار بکے، وکتوبه، کتاب خدا انکار بکے، ورسوله، پیغمبر خدا انکار بکے، والیوم الآخر، روجا قیامت انکار بکے، فقد ضل ضلالا بعيدا، حقيقة او تام كتية ضلالت دا و تام جحقية جي دور بوا. قال مسلمانا دوی آيات دا خدا عز و جل شرط ایمان اجمرد بيجي. گرک باوریا ما بخدا هبي، باوریا بخدا چاوایا مهوی باور که خدا یکا بتنیا، حوالی وی نینن، ارتاقی وی نینن، شریکی وی نینن، قوتا وی سر هر تشتی هیا، هر تشتی بینه، هر تشتی سعد که خبراویش هر تشتی هیا، دیوباوی وی نینن، زاروکی وی نینن. خدا خو جیرنینا، هین جاندن جیرنینا، يعني خدا عز و جل بهر تشتی زاني مهولو باوريه بخدا بيني، مهو باوريه بملائكة خدا بيني، مهو زان بي ملائكة خدا هنا، نجنن نميرن خو جوارنينا، خوارن جوارنينا، بخوارن جوارنينا، بي امريا خدا ناكن، دوام ليش خدا را عبادت دكن. مهولو باوریه بملائکت خدا بینی، مهو باوریه پیغمبر خدا بینی. خدا عز و جل جنابا انسانا یکی قنج نقان دیا شخور کریه پیغمبر، وحی جیر شیان دیا، قانون جیر شیان دنا، داقنا اوجی ریا حق ریا راست شانی انسانا بدی. مهو باوریه بروجا قیامت بینی. پشتی به حیاتا دنیای اف حياتك گچجی حياتك ابدی هيا، حياتك قداوي جير تنه هيا،
یا جنتا یا جهنمیا چونکو روژا قیامت ده جهنم یا جنت یا جهنم انسان گو کت جنت دا او خلاص دبی انسان گو کت جهنم دا جی او شپرزا و پریشان دبی ادی گلی مسلمانا خدا عز و جل دوی آیت ده گوتیا باوری خدا بینن باوری پیغمبر خدا بینن باوری کتاب خدا بینن باوری ملائکت خدا بینن باوری روژا قیامت بینن و گرک باوریم هو قدرک و خیر و شر هر دو جیش طرف خدا بنا باوریم هو به هبی حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام قال عبد الله حضرت عبد الله بيجي خدا جي راضي به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا إن لله ملائكة في الأرض سياحين شخدارا هناك ملائكة لسر روي عرضي هنا سياحا دقرهن يبلغني من أمتي السلام أمتا من سلام أمتا من دقهن من يعني هناك ملائكة خدا لسر روي عرضي هنا وقتكو أم مسلمان صلاة سر پیغمبر بدن سلام سر پیغمبر بدن اوان سلام اوان صلاة دقهن پیغمبر عليه السلام معلومة ملائكة خدا قلقن وهر يكي جواجي قوره ويوا ايرينا مثلا حضرت جبرائيل وحيش پیغمبر آرتيني تمام پیغمبر آرا حضرت جبرائيل وحي آنيا حضرت عزرائيل رحي إنسانا دستيني قراباوي أوا حضرت مكائيل حكم دخلي وداني هيني رزق دستيوي ديا حضرت إسرافيل وقتی کو نزی قیامت بو پفت کے سوره انسان دمرن جارگ دی پفت کے سوره انسان شیار دبن دچنه حشری گوراباوی اوا ملائکت اکثر ملی راسته هیا قنجیا یاست که نابوی رقیبه ملائکت اکثر ملی چپه هیا گناه یازد که نابوی عتیده هناك ملائكة البردرية جنة هنا مزني و نابوي رضوانا هناك ملائكة البردرية جهنم هنا مزني و نابوي مالكا وهناك ملائكة خدا هنا سياحا دقرهن لما جلسي قو ذكر تكرن بحثا خدا تكرن بحثا پیغمبر خدا تكرن لوان درا دقرهن قرابا و أبا د قبره د وقتی گم هو کته قبره د مهو مر گوی دی خدای پرساج مهو بکی د ملائکت تین پرساج مهو تکن ناوه یکی منکره ناوه یکی نکیره یعنی ملائکت خدا گلکن گرک باوریم هو و ملائکت هبه گل مسلمانا حضرت عمر وهاد بيجي دبجارك ام دجواتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبون اما رونشتی بون زلامکی گو پوراوی رش جلوی سپی هات رونشت بأدب بتربیه سر کعبه خورونشت کعبه خدا نه کعبه پیغمبر دست خدانی نه سر کعبه خوا اوش پیغمبر علیه السلام ایمان پرسی پیغمبر جواباوی دا اسلام پرسی پیغمبر جواباوی دا قنجی پرسی گو احسان چیه پیغمبر جواباوی دا بحثا علامت قیامت پرسین پیغمبر علیه السلام جواباوی دا پیرا مسحادا خوست با ادب و چو دبی زمان کتی دا پیغمبر علیه السلام گویا عمر ماتا او انسان ناس کر حضرت عمر گو پیغمبر خدا و خدا بهتر زانن خدا و پیغمبر خدا بهتر زانن پیغمبر علیه السلام گو او جبرائیل بو هات بو و بعل من الدین و
يعني جوه حدیث جته فهمه گو ملائکت خدا هر شکل گو بخوازن کارن خو بخنه دا و ملائکت خدا هنا جنورنا به امریا خدا ناکن کاری و دوام لی طاعتا ادی گلی مسلمانا خدا عز وجل ایمانک ساغلم ایمانک براستی بکه نصیب ما خدا عز وجل د دنیای د قنجیب دی ما د آخرت د قنجیب دی ما و مج عذاب ایگر محافظه بکه و خدا عز وجل قلب ما لسر دین اسلامی ثابت بهلی خبردان ما داوی حمد رب عالم ربن